Apa yang sebagai iphi saya simpat saya kena ke channel ke jonga ya ke bamantang ni ngapan iphi kumno ban calculate ya HCF bat ya LCM kena video kalau benar kam namta ke jumpi lah bin kaya namta ke exam DSC jo kami gahlaya ada jela ke jongi te abang page ya abang ong LCM kamu de LCM LCM kamu de list common multiple the ong list piece to itarai kamu de list kamu ba hitam dan ba kedu tam common kibalong kaju apa yang gibabun but multiple kamu the products of the two numbers. List common multiple. Tentang ya page de kinuksa. Mo. Let's see example the multiple of numbers. The LCM of 12 and 8. Mo. In page de kanuksa. The in page ya multiple jong khadan. Khadan sun way khadan sun ab saw khadan sun lai pen review kum tu tek tek khadan sun san ru po khadan sun review khadan sun yo khadan sun pram tu tek tek mo khadan ab saw lai pen review saw pram ru po nyu po ab ini baro em kidai gi multiple jong u khadan kidai gi multiple jong khadan kementangin page multiple jong u pra sun way pra sun ab kan review sun lai ab saw sun lai ab sun san saw po sun review saw pra sun yo tu tek tek hadu bam kut kini gi multiple pra kan review ab saw lai po ab saw po pra sun gi multiple jong pra tentang yang common deh hapdeng yang kini multiple yang page common tu belong common up saw pra nak ta list ubah complete tam nak peng tu belong common deh up saw tin ma kata list common multiple ne LCM jong u khat ar baru pra deh up saw hang ning yo LCM deh up saw tin ma kata kadau ini kalau nggak konsep ke behind badon support landet jong LCM dari kemudian kita ke proses ban calculate jauh LCM dari kedai kalau nggak pintip landet mah jong de ulis common multiple but mentangin page part saya HCF kamu HCF HCF lane GCD highest common factor lane greatest common division ong highest piece to i bahe common giba long gaju penting babun tenang ta g factor lane division mentangin page factors ken in page yang di tu giju hi ki nuksa ukhat ar bat u pra nama ba hang ning page factors jong u 12 page of factors kedai products of two numbers hi teng balong u de balak ban dibat ukhat ar ken khat ar sing we khat ar we sin ar khat ar long khat ar absen view khat ar tu sun ar khat ar license saw khat ar saw sun khat ar ne baro em ki de gi factors jong u 12 kumut ki balak ban dibat ya u khat ar kum we ar license sound real khat ar de factors jong u 12 pe yang ne pin sayo hi balong common chibit pe jong tangin yo factors jong u 8 factors jong we sin pra sin we pra absen saw sun ar pra kini kumut balak ban dibat ya u pra ke the factors jong 8 tu de we ab saw pra factors of 8 kemudian hang ne bang highest common factor gila yo factor gin page balong common apa nang itu factors balong common jong khat ab pra u de u ab bat u saw in tu u ab bat u saw balong common te kamut hang tu ngin shim pat ya u highest ngin ya u highest u balong highest de u saw te nama ta kadau u HCF hang ne u de u saw HCF jong khat ab bat u pra u de u saw ne ta greatest common division u de u saw padeng u khat ab pra ngit pila yo idea kendet han rega ne kemde kita ka proses ban calculate USF lene LCM rega de ka concept behind LCM but HCF tementang ya ka proses ken ban calculate ya u LCM but HCF no find LCM and HCF of 45 and 60 two processes ni don kong kedika common division method ka ba kedika prime factorization ngan pen iphi ba daka common division method ma kedika khamlong applicable khamlong su ko LCM of 45 and 60 te nang tu bidan kaman divide by balong common nang tai pen page hita san sing no balong subsan san sing no balong rupo balong common tu san sin khandai yo san skat an rupo nang ta pilong common biang tu khandai khat ar do ei balong common biang na thai ulai license like khandai license saw hang ne kan long applicable bha tang LCM page ma pe way un divide way un here bed way divide way here bed license way live saw here bed saw way tu kan ne kan long applicable bha tang ya u LCM ong mana common division re kan long applicable tang LCM yo san sin lai into saw ko answer kan long si pa fa po nang ta pangin page ya u HCF mo HCF
HCF san skanda subsan san skan rupo license like kanda license sau một hang ne kaget stock no kan nyau HCF namla ladam long aplik common pa atli namla ban tu mata the HCF of 72 and 108 is 36 kene de jingli balawan teng hapo ka exam DSC inlet ka common division mo license up sau Lupa R license license review sispa pra license pra up sau license kat R license review sausun al pra sausun like R kebun hang ne kaget stock no you are bad ulai ka tu ngin dan kamban lehu HCF therefore HCF is lie into sau license review Lada pistana dia kena video sa like, bat sa share, bat sa subscribe, untuk sana pun micu ki, luai dia ki video.